Om Swastiastu alit-alit sareng sami, sapunapi gatra, mugi kenalan rahayu sareng sami. Kecundok malih sareng Ibu Sri, pinaka guru basa Bali, jagi ngiringang alit-alit melajah basa Bali. Rahina mangkin, Ibu jagi nelatarang indek kruna lingga. Adapun tujuan pembelajaran yaitu memahami pengertian kruna lingga dan menyebutkan contoh kruna lingga. Kruna lingga inggih punika kruna sanedurung polih pawowoh makadi pengater, seselan miwah pengiring. Sajroning bahasa Indonesia, kruna lingga puniki kabawas kata dasar. Manut wandanyane kruna lingga kepalih dados limang soroh inggih punika kruna lingga awanda umpami poh, tas, tur, joh, bok, miwah sanelianan. Kruna lingga kalih wanda upami jalan, sampat, baca, lengit, putih, miwah sanelianan. Kruna lingga tigang wanda upami celagi, sepatu, cempaka, cemara, bendera, miwah sanelianan. Kruna lingga petang wanda upami lili gundi, celebingkah, kaliasem, kaliadrem, miwah sanelianan. Kruna lingga limang wanda upami tamu reretan, kati wawalan, tambu lilingan, kati mumulan, kali sasuan, miwah sanelianan. Sapunapi alit-alit sampun ngeresep nggih indek kruna lingga. Durusang alit-alite ngererah malih contoh kruna lingga sanelianan. Inggih wantah kadi asapunika pepelajahan basa Bali indek kruna lingga rahina mangkin. Dumugi wenten pikenohnyane. Suksema. Om Santi 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 Om.